Kani kadega batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shilong. Namar baka kang snong kadang beteng, banya kon persya na kajing saphyang kunyang jingpang COVID-19 hakani kejela. Kumta kamnong ru kabasong yaki nong snong kani kejela, ban net Siew ru yaki buy Bording electric. Hakaba dan na preng jungki ki bajingan dala snong, pat dan ru ki bamdan pisasyo, balado kabala kasngi. Kumta hakajelang juga kanhun menteri, kabalalong haka arpo terek mentabnaya yong arajar arpo. Ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kelarai ban penjelan ya kapor ban net Siew by Bording electric saar nilai bena AA. Klem kanu-kanu ke jingdan kuna baslem ban Siew. Hadirin belasya mengini karai ka Sorkar kelap pentip ru yakane syakatnat bakmi iki kam Bording electric jong kani kejela. Hakabi day bat kane ka bill light. Kiba buon ma kin nong kendong kiba pli. Kiba haban Siew no ay ka bill light mentau benai. Te ban Siew yang kane ka bill light namar bakla ajia untuk ladon ke lockdown ke sitom sibune. Kabaar kiba pli kim don bisa. Tinggi rai menaka kabinet ban ilapa ya kan ka direction sia ka power department haka baka MECL kan extend la kumnu ru arbanai hadu lai banai ba ya katu ka bill electric ka bill light ka bingong baki paj ba kila ban Siew hadin jong kata ka banai ka bamot ngi extend bat kanum don kanuru ka penalti kaba banong ba phi Siew slem phiap Siew kata persen te kanum don kanu ka penalti ten re kalong ngi extend ya kanika payment ka jing Siew jongki ya ka bilai bat ya kani ka power department la syai ka sengi kan song meeting hadin ba ka kabinet kelarai bangi day ban extend la kumnuru ar benai hadu lai benai ya kanika bill lai jong ka jela Meghalaya jongi barok kawe ngakren ya kanika long yakitu ki bapli nong kendong ki bomla ban Siew ten rei ki bala ban Siew ki day ban Siew rei kitu ki bomla ban Siew ni extend ya ki na ka benda ar benai hadu lai benai bala syai kasngi komopi na kalian ka power department kan sapentikna la kadai arbenai ban extend ne kadai lai benai tambah ke decision ngila dep sim menne hapo ka cabinet meeting ka balong por lai beji